Hosane ke tla be ke bua mane lesedi ho tsa bodumedi re bua hore tumelo ya hao e reng ka bophelo ka mogalefu e reng amene kaofela re badumedi ba dumelang hore ho le hlogonolo bafu ba shwetse moreneng moya o re eya ba ya phomola mesebetsing ya bona mme mesebetsi ya bona e tla ba latela. Ha o tsamaya ka sefofane pele wena o palama o tlamehile o lo check-a in e reng amene kaofela banka luggage ya hao pele banka wena mara ha o fihla moo yang o tlamehile o lo kgetha mokotla wa hao ntho ye o e paketseng ha o tloha o lo e thola ha o fihla. Ke kopa le re amene kaofela ba batho ha ebe o mo pakela lehoyo o tla le thola pele e reng amene kaofela ha ebe o pakela ditaba o tla di thola pele. Ke ka ho mina thoko re taba ya ka fatshe lena ke hore ke rate Jesu le ho tsebisa baheso thabo e le morena ka nkare ga motsotso fela o ntso pakela e ona motho a etsa koloi o bohlale o entse hore exoso e ska ba ka pele hore e ska fahla driver mara e fahla batlang ka morao. Na le batho ba bang ba ya mabitleng ba sile bana ka ramosi e reng amene kaofela o ska qabanya bana ba hao le batho e tla ga o shwele o siye bana ba hao ba sena bo ba ya e reng amene kaofela ha o ntso phela o keke wa phomola ka khotso sa phela ka yona. Hona le mantswe ke batlang ke rata ho leboha le mme ba batlang ka maholo ba modimo bone mme ba ntshihlele lena mona ke rata ho leboha modimo haholo e reng amene kaofela. Acts 13 verse 36 Dikezo. This is the book that was written by Luke. Ring amen. In verse 36, for David, after he served the purpose of God in his own generation, he fell asleep. Ring amen. Go feel. Davida hasayenze ho hatwang ke morena. Because you must understand, Ori, you have a generation to serve. And I believe in Tate Chabalala, he served his generation. Can I get the witness that he served his generation? He served. There are people who are better today because he was alive. There are people who are educated today because he was alive. That is why the Bible says in the book of John, there was a man sent from God. His name was John. Mohlomong la kopana le ba pholoswa ba ruti ba o tshosa jalo na go pholoswa ke ntwe ruti bo pholoswa ke ntwe jela Adama ha qeta ho ja sefate bebeletse ha o ja sefate o tla shwa e reng amen mara Adama ha qeta ho ja sefate o na ntsa tsamaya ka ga tshimo mara a shwele ho bolelang hore sebe ha se bolaye mmele pele se bolaya moya o ntso phela ho bolela hona le batho ba dutsing mona o na le koloi mara o shwele o wa tutumme mara o se topo se atleile o se topo se o se hoa because if your spirit man is dead you are dead. Mamele motho ye mong o re hanga bana le tšhelete ke tla bana le khotso hanga bana le koloi ke tla magona le motho ya committing suicide ka ga manchi ya o bontsha hore there is a vacuum in man that only God can fill. There is a place in man that cannot be satisfied by sex, by money, by achievement, but only God, and it's only through his son Jesus Christ. The Bible says for God so loved the world and he gave his only
he called his son, that whosoever believe in him shall never perish, but have eternal life. We are not all about it. We are not all hona le moshimane mong a fofetseng a tswetswe a fofetse ba botsa morena Jesu ba re why he was born blind. Who has sinned? Ke mang ya sitiwe? Ke rata karabo ya morena Jesu. Or this happened so that I can confess so that the glory of the Lord. And for the sufferings of the present time can never be compared to the glory. Otumanyolo ya tabota hariki mo mambala bako boditswego o tsheke ba tswa maswego hona le fase ba khogora le rona la lebika hobane taba ya ka fase le kore ke rate Jesu le tsibisa ba Yesu thabo ele go yena se di ba samati ale tarinya tefele di ba seo isiga really good. I want to have a come on. That is you kill Bagania and a piracy. Piracy to some money, the American of saying I can get people like a 2 kids. How to appeal again about what you got high? But somebody is coming. Somebody is coming. Mahamutu Akenakale but the body has arrived. How hema o somebody? How stop our hema o body? Which means somebody is becoming somebody because of something. Which means when you are separated with your spirit, you are no longer somebody. You are just a body. That is when you talk about Hakisia Oboye Ebaratu Oboyena ya tella Marayabo Oboyena ya seba Marayabo Evina Menica say Oh I want to handle it again 1 2 3 4 5 6 Motuenzo Natati Labuka Natati Labu 6 is the number of men. That is why the Mabi came out 36 ke sign ya hore le fu le fedisa nthomo le ngona na wa itsima ke ka home Ecclesia chapter 8 ya re motho hana matla a uthima moya a ke ya laola le letsatsi la lefu haebe motho ana na le matla ke be mo Michael Jackson ba le ba sebedisa ditšhelete tsa bona ba phela because death will humble us all. No nyana hai phela isha kokonyana ha ishwile ishwa ke tsona motho ha phela o tsamaya o dima mobu ha shwile mobu o tsamaya o dima haya e ringa medical stage amen le motho sa mo batleng a ka tla le fula ha o sa tsene because death will humble us all e ringa medical stage Mama Marana 2024 ke phele wena I promises in Zoro Morena ke rata ho phela Morena ke rata ho phela ke se khabelo soka ke nna ka sebele ke so Morena ko sia mohela
Isaiah chapter 6 verse 1 e re e ne le selemo sa ho shwa ha morena Osias wa itima ka boela e thata. Oh, ne go tla go etsa go se tla ke a theo o re ka bo mahlo wa ka a bona Jehova le lefundela la ntate Chabalala o ka mmona modimo. Beloved, nako ha ile hlakoreng la rona. Noma Chabalala ke jetsitse batho ke re bophelo ba lefatshe lena bo tshwana le mantlwaneng. Ba tseba mantlwaneng bona le bapala mantlwaneng bana ba ka ho lo sna PlayStation. Mantlwaneng o kgona ho bitswa ntate o le ngwana. E re ngamene ka ofela o ba mme wa mantlwaneng. Mare tla ka nako phileng sa ya mantlwaneng re sebedisa di-teen stuff makoti-koti e ha o a ngwathela o tlo ntate a o bitsa hae o siya mantlwane o ya hae lefatsheng lena ke mantlwaneng. E re ngamene magadi bapadi la o ka ba Messi o full watch hobane nako ya ho replace wa tsejwa ke kosha. Ene ba khona o phamisa lebitso la hao crowd e ntse o batla a le kutlo. Batho ba khale ba tseba hore Dr. Khumalo la ntshuwa ke Clive Barker re hlala le Brazil re leader 2-0 a phamisa number 15 di supportera tsa lwana mara ha nna ntho di tla etsa hobane ha kosha ha e khethile nomoro ya hao la o ka bana le di-million ka pele o pakela le tena nomoro ya ntate Chabalala ke yona e phamisitsweng la re ka lwana right ya tima ntho ha ntate le jwale ke batla ho gape e lokile ntate e re nna le setse ona fela mo setse ke lenda wa tseba plane island e hloka mafura a mangata e re nna le ka ofela sentse re tlo tswa ke re half past o a tla mo fa manyabolo. Hallelujah. It was similar to God. I can say all right. Minero go ganti wa na go tla ka lukisetsa fela mo data sentse ke tholape e re na ka ke thotse mo haunyana wa data data ka lukisetsa fela mo ka gona o tlohala ya o tlohala data. All right, e re ngamene ka ofela ba ntho a modimo a phamisa le bitso la hao ha ona ntho ka itsiwa e re ngamene. Amen. Bona le ntho ke fela ke bolela batho e simple how o sebetsa in your computer ha o ka type dintho tse ngata bosiu ka ofela ha o sa press button e one e re save o bo bana le load shedding toye mole o sa le o e type assignment e ka ofela you will never retrieve it. Ho go tso phela bophelo bo botle bo sena Jesu e re ga mene ka ofela because a life without Christ will never be recovered. Re ke boelo na matso a simple bebele ha ire ha o amoetse morena Jesu ha o no shwa e re o keke wa timela, which means what are the difference between dying and perishing? But Christ ba shwa mara ha ba timela mara ha o sena Jesu le fula ha o le permanent e re ga mene ka ofela baratu ha o sena Jesu le fula ha o le permanent because you cannot be recovered. No ke nana ha o ntso hema press a safe button and how polo so modimo ha o ntse lefatsheng o ntsa lefatshe ka rowe. That is why we are in the world but we are not of the world. Remember amen ka ofela ere Dafita a phelela modimo moloko wa hae ntse re hlolang ko re phelela batho re khahlisa batho ka maphelo a rona e re ngamene ka ofela na ke batla o phela bophelo re ha modimo a thabile o shito o tswela pele mina thoko re ha
ke khumama ka mangwele ke rapela ke a le utlwa letsogo la gae. How about the book of Genesis chapter 5? E bua ka batho ba bangata e re mamang a tswalwa a tswala a shwa. Mamang a tswalwa le yena a tswala a shwa. Kaofela ya babe ha e fitla ho Enoch. E re but Enoch walked with God. Baraki wa kgonahala ho tsamaya le Modimo lefatsheng lona le. Wa kgonahala ho phelela Modimo lona lefatsheng lona le. Ena ke batla o jwetsa o ska re kenya ka basketeng e one. Ha ebe o la kopana le baruti ba ditsotsi, ha re ditsotsi kaofela. E re ga mene kaofela. Ba ntse ba le teng banna le basadi ba tshaba Modimo. Ba ntse ba le teng banna le basadi ba re Jesu ke morena. Elia ka tsatsi le lengwe Allah ba bolaile ba profeta kaofela. Ho setse nna Modimo a re ntse ba le teng. Ha se kaofela re kgomametseng bale. E re ngamene kaofela. That's why we abuse to kereke so lositse hope, but there is still hope. Why you reka koloi di koloi tse di thola accident? Oh mala ke leke go kereke. Ska tloela why sa tloela mosebetsi go ba tena because wa gola ke. Na ska tloela kereke ka baka la motho. E re ngamene kaofela. Ke ikutlwe tate mo ke tswela pele mo di motla thusa. Ho na le di petrol attendant. Ha se di garage owners. Ba tshela petrol ba hiriwe ke monga garage. La ba ka utina ska ngala garage. E ringa mene ka ofela ba ratu. Ya petrol attendant isa dumedisi ke a kena share. Ha ke mo sheba ke na ke tla wena ke tlo tshela koloi ya. La ebe ona le motho o tima ke reke mo be ka thoko mjo tsa ke a tla ho wena. Ke tletse moya wa ka. Ene ka mene ka ofela. Ana ka ofela ne tsela wa e fitla ho nna ke a kwa tata tsetsa. O se khale ba tantse ba bua le ba utlwahala wa nna ke. Wa e hana ka la kutlwa ma. Le nna ke kutlwe he. Ale kutlwa etsa fela matsoche na le nsa le fela. Moya wa ska ba titile. Because ke batla ho ikutlwa. Ere ka mene ka ofela. Taba ya ka ke ena me machabalala kore he served God purpose. Which means itoka bile mothemo le mo ga ifumane o thola mogego wa Modimo ka bophelo ba gae. Baratu ha o ka phela o tsamaya fela o sa tsebo ya kae, every way and road will take you there. But if you know your purpose will become your discipline. Because mogego wa ga o ka o jwetsa go fela ka. Ma totally ga o ke no tsona ka baka la ntho e tshwetseng. E se tse moshimane wa ka madi Golden City. Africa just express more. It's a totally it is not suitable for expected women. It has about the money. Like the man check out in Palama, Hawaii because which means you are in total twenty Baba. But when I participate, the Nicolaya Toya house. Now I see trouble in what I'm in the weekend, protect what you are carrying. In America, Felabaratu. Jamaica, the Java, the Akina. Focus on your assignment and focus on God's purpose for your life. Jesus. Hallelujah. On tall. Yeah. It's on that Kakashelo the mall. Orenakoyaka Haifika on tall. Baratu Alifu. God is in charge and God is in control. Moses stop I met this. I met this. One never try somebody who you know. Had you been saying anymore? Has he stopped? Are in night and ring a medical friend. But have a sea fish amo, Yamela, Pala. Habamo Tolaka Bessi, Mondamana Barbiena. Mushiman Umufuta Oshama. Why Bessiatato Abu Halichi, Ieme Usistopo? Arkilebeto, the driver is my father. In America, but 2024 coffee, the driver is my father. And I can only just so kaya kailika.
wamphatha wamphathisisa kalilimo waphumala wamphilisa George mohlolo ake matona ifulena bantate chabala ake be appointment ya hao le motho ke rata ba extend invitation against the poster ya o sabi mane Sesotho ke re ke rapella ma student ring a medical fair because baratu wa matisha la ka taba ya ka ke ena ke bana ba ba tlauna ba re ke tlo ba rapella ka November ka October ke ba ba le kai ka jana wa because Satan ha re emele ka exam o kala selemo ka ke tlo le phatsa ka nnete le mo se sa ka tlo le tsela ka mollo tsena isa ka ba business tse di ya Allah ho na Facebook ke mo diskiti ke le ro ring a medical fair ba tatu ara ska rapela ba student fela include the teachers and tomorrow we'll be praying for the teachers we'll be praying for the students and I'll tell you my children about the game how na le nako a go drive o ke sa so beke re tlo ema pela mo timo re khathetse ke sa tara iketse tsa ntwa ba ka sekolo ring a medical fair taba ya ka ke na ba tatu I'm struggling with my voice, but I'm just trying because I keep moving. He served God and the purpose of God in his generation. And serve God's purpose in your generation. And every time I went and turn right, you go up and a little wrong. But the Bible says, no weapon formed against you shall be able to prosper. For greater is he who is inside of you than the one who is in the world. And if God be for us, who can be against us? We are more than conquerors, Baratu. Who took Shamel and Sikulas in twain. Yes, it's him. I got to a child. See, I know. My God. See, Mama, we are more than overcomers. Paul said, what shall separate us from the love of God? For in neither death nor life, things present nor things to come, shall separate us from the love of God. What you must see is a little what you must for is a macabre. What took Sabelela, do not get my neighbor one. So a police. Over. It a minute of faith. I get a Shapele Mundela Masori, you serve to well. Come on, let us put our hands together and celebrate this man. You serve to God's purpose in your generation. And your fruits will live beyond you. Teachers, they don't die. Teachers, they multiply. Teachers, they usher people even to levels that they will never reach. And may God protect the teachers. May even God protect their families. Because some of the teachers sitting here, they have replaced even parents. There are children who have never experienced a mother. You are the only mother they know. There are children who have never experienced a father. You are the only father they know. And the level of they stepped in and they replaced those who have Hallelujah. The Holy Ghost Amaya. Get the Amaya house. Now the Amaya make us a home to call it now the Sesotho. The full level and that Chabala, we get it when you tell the 18 minutes. Tall and and Satan Takuni said in the motion. It's a Silena Kilasila Holapolis. The day of your salvation is today. The book of Hebrews says, how shall we escape if we neglect such a great salvation? With our eyes closed, wherever you are, if you say, Bishop, pray for me. But it's a Silena Tolle. In the hand of the Lumisita Mayapolo Jeso. From our march. Ukapamisa is all our life. I will pray with you. Don't look even at your friend. Don't look even at your neighbor. It's a personal decision. Life is personal. So is death. Ukapamisa is all our life. I